talo falava o talafou mai le siufonga lau muai Wellington e mole nei tae ao aso se furulimo me lua felua ono. Ua whaamaunia Erica Stanford le tau fiai o le pili tau whaofi e whaasa ai talavou I lalo le tai se fulu ono tau sanga o na whaonga le social media po upenga o fesota inga na finawina I le palemene I le aso lulu le amata upu ina ua mai a se suesuenga ale komiti filifilia ia afianga onga e mafua mai I nei upenga o fesota inga na io ele leiba lato te langolango ina le fuafuanga ale national e whaasa ai talavou la iti mai le social media aina te te e ia le Greens ma le Act o nai manatu e whaingofi ai o na alo ese mai male tu la fono mai ono whaatupu te leina I tamaiti whaanofo esea manisi vaenga e la matia ai. E le na o tupulanga talavou e a fia I le whaonga le social media e whaapena foi I tangata matutua. Ua iai ni whasea ini suinga fou I tu la fono mo le fesosoani mo fale I tu la fono tau I le fesosoani mo fale po ole accommodation supplement e whaapea ole a atili ai ona matitiva isi a inga. Na folasia I le palemene le Social Security Amendment Bill I le aso tofi ma olo o au fia ini suinga na whaalau I loa mua mai le paketi o le lua felua lima o nei suinga e au fia I se suenga e ilo ai pe mawhai e mātua o na fesosoani I whanau ta I se fuluvalu ma le sifulu iwa tausanga e talo sanga atu mo le fesosoani tupe lalo le job seeker support e sui ai fo I le awala e fuafua I le maua o le fesosoani mo fale mo tangata e ana fale o le ailo ina pe o alatou whaongaina le fase furu pasene o alatou tupe maua a watu pe whaalu ai le o le tolu se furu pasene e pe ona iai mua a o le ianga waa mo se fesosoani. Na saunoa Isaac Gunson o le sui o le Child Poverty Action Group e whaapea e ono tolo po e a inga ni mea taua e pe o le tausinga ma le toi whaale leo fale e ono I uai ini a afianga I le soifua malolo ina. Na saunoa le minista o atina et tele Louise Upston e le iwhaia lavani suinga I fesosoani tupe lalo le accommodation supplement. Talo le tolu tausanga watua nai ma ole nei suinga o le ato e whaapaleni pe taula ia I le sila mamao ina ia whaalu sa o le fesosoani I tangata I mo omia tonu le fesosoani mo fale. E le afia I nei suinga tangata no fo maututongi po o renters whaapea ma tangata e ana fale ai olo mo omia le fesosoani mai le malo I se taimi umi e le afia I fo I tangata penisiona tangata e maua le pinifiti o le supported living payment ma tangata na avea mafita. E le vao le tolu se lau fase fulu ma le tolu se lau iwas fulu miliona Tala le tupe ngau ua valo ia ina e le kamupania le New Zealand ona ole si itia mawalunga o le tau o le suau e ia le fuafuanga a le kampani e o atu I le iwas se lau valu se fulu miliona Tala tupe whaaluina I le tau o suau I le afalona lua o le tau sanga whaale tupe whaatusa I le fitu se lau fase fulu miliona Tala sa fuafua ina mua na whaalia I le New Zealand e tusama le valu lima Tala Amerika I le iwa se fulu Tala le tau o le paelo a o le itupu le tau ai Iran peitai na si itia mawalunga I le vao le se lau ono se fulu Tala Amerika ma le lua se lau tolu se fulu Tala I le se fulu vai aso watua nai na vaveo na ngai o I le kamupani e whaatino se fuafuanga e tali atua I le tangata o le suau. O le awhaaluina I le malo New Zealand le se fulu lima te sima le 5 miliona I tutono o le whatau sanga e whaatuina I se au nanga whaapito o le soifua malolo ina I le atunuu mo le vaaiga ma le tausinga o whanau matupulanga ua le toia ngā I aini tonga fitinga pe ona whaasilasila I le minista o le soifua malolo ina I a Sāmoan Brown o le awhaatino ina le au nanga e se vaaiga o ni foma I whaapitoa I le motu I mātu whaapea masaute o le taimineina o le toatasi le foma I whaapitoa mo le tausinga o tamaiti e iai mai tūngā po o mai e le mawhai o na whaamalolo ina I le whale mai o tamaiti le Starship. Na saunoa le minista I le asona nafi o lona winga o tamaiti ia e iai mai o ngaonga whaapea ma o lato a inga o le amawhai o na lato mawaina se fesosoani e sili atu ma whaapea fo'i o na tausia I lato lata I o lato lava a inga ua iai le whaamoe e amata le au nanga fo I le amatanga o le tausanga a sau. Na Sāmoa Brown e tusama le toa tolu se lau tamaiti New Zealand mali liwi tausanga taitasi mai I ngase e le mawhai o na toe tonga fiti ina a e tusama le tolu afe tamaiti e ono mo omia ina le tausinga e whaapitoa mo e ua le toe au ngā I aini tonga fitinga.
Ua pāsia ilo na whaitonga whaatolu i le pale mene, le pili mo laisene whaatekonolosi. Ua whaamoemoe e le toi whaonga ina i laisene pepa, ai whaamaumau i lunga o whainga whaatekonolosi peitai, e tuu lava i le loto whaitali o le tangata pe whaonga lava whainga maasani e peo laisene pepa. O le ama whai ai fōi ona iai se isi whainga whaatekonolosi, e whailo ai pepa le stala o taawale ma le Warren of Fitness, po o le pāsia o le taawale whealua ai, ma le saunga le mui lunga o awala tele. O le awhalau tele ai fōi le malo si anga o le la lao whela awa inga New Zealand, e whailo atu ai ni whaasila silanga tau i le tula fono, e whaonga ai wheso o ta inga whaatekonolosi. Na saunoa le minista whela awa inga Chris Bishop, o le tula fono o whela awa inga, e whaalangolango tele i pepa o whaamaumaunga, e peo tusi e lafo atu le meli, na ilo le lafo i whainga whaatekonolosi, e se fulu miliona tusi whaapea, ma tusi whaamanatu na lafo i tangata i le atunuu i le tausanga taluai, ai se fulu oro te si malevalu miliona Tala, na whaatupeina ai e le au whai la fonga. Ua whaititia ele a New Zealand e 5% o ana whainga malanga, mai ono whaititia i fōi maana tangata whainga luenga. Olo o fuafua e tu whatasia nisi o ana whainga malanga, pe a mai ale tu uanga wa onga ia Iulai, e pe ona saunoa le pule sili i a Nickel Revention Car. Ila na whaatala noanga i lungo le checkpoint na ia ta uai, ua lewa ona whaale tonu tupe maua le kamupani, ai le i amatalia le taua i Iran, saunoa Nickel, o le ala i tiri suinga i whainga malanga whaitu malo ma whaalo toi whale, o le whaamoemoenga ina ia whaititia le numero o whainga malanga, ai le o le whaititia o pitonu e anga i ai whainga malanga wa alele. Ua folasia le mahaloa lana tula fono fō ua lewa ona whaata mai e tā ua o le move on loa, lea o le amawhaia i e leo na ave ese tangata i e momo i lumo whale o loa, manofo anga whaitele, po o tangata o lo o whaia mionga e whaalave ai i tangata whaatau i lumo whale o loa, o le amawhaia i leo na whaatonuina tangata mai le tai se fulu whaatau sanga le matutua, anga i lunga, ina ia o ese mai se nofoanga i tutonu o le lua se fulu wha i tū la, mana saunoa le minista o whaamasinonga Paul Goldsmith. O le neitula fono o le awheso soani e fō i ai whaalawelawe mātu ia e tutupu mai i no whoanga whaitele. E tali tonu, o lo o mawhati ai PCDC maturisi na whaalia fō i Goldsmith, so se tasi e leu si ta ia le move on order e mawhai ona whaasala i se sala tupe, pe e whale pui pui pe tai o le move on order lava ia e le o se molianga whaasoli tula fono. I di pe palo i e whaatatau i le tula fono whaataitai na whaailo ai, e le i whaiani feutanga inga matangata lau tele i whafuatu, ona sa whaamave vavele whaangasolonga, ina ia pāsia a ole i whaia le pālo ta tele o le lua whelua ono, peitai, na te ena malosi e Goldsmith le manatu e whaapea o le whaanatinati o le tula fono. O le tula fono ua fuafua e ono whaatala noa ina i le pale mene i le vai aso fōu, e mawhai ono tu ina atu move on orders, i so se tasi o lo o whaia mionga e whaalave tau whaamatau, tau fia pe whaalave tangata o lo o rufale i se PCDC, whaatupu vevesi, aisi tupe, whaapea i lātou e momoe le awala. Tala fōwia mai lisi uafonga le lau mua mo le neiva aenga o le tae ao.